Assalomu alaykum. Bugun biz Al-Asqar meshitining Husayn radhiyallohu anhu meshitini aralashtirib bo'lamiz. Videoni to'liq ko'rib, arnamizga tirkilib ketingizlar. Al-Asqar meshiti nima aytgan? Al-Asqar meshitimi Sayyidina Husayn radhiyallohu anhu meshiti. Ko'rganlar biz hozir ataqda Al-Azhar universiteti Al-Azhar meshitiga keldik. Bu islom hozirgi tanda islomning o'rtog'i bo'lib sanaladi. Ya'ni ilmning barlig'i o'sha yerdan taralgan. Bu meshit Al-Azhar meshiti 972-yili qo'llanuvga berilgan. Biz kitobxonaga kelib жатырмыз hozir. أستاذ فين مكتبة الأزهرية للتراث؟ مكتبة الأزهرية للتراث. ماشي شكرا. عصير صوبيا سيد. ये था तुझे بكم ده سوس؟ 20 جنيه. شطرنا لازم انا كرك بلاد Al-Azhar üniversitesi Al-Azhar meshiti qazaqiy o'y-o'rnak qo'yib qo'ygan namoz vaqtida g'ana ochiladi. Mana ataqda Fatima onamizning atini qo'ygan Al-Azhar meshiti. Qancha avliyalar, g'olimlar chiqqan. Mana ataqda meshitning ishi Al-Azhar meshitning ishi. O'tgan oyoq kiyimni ko'rib bo'lmaydi. Shu oyoq kirasan. Allah. Ataqda Al-Azhar meshiti bu yerda burunlari buni ulkan avliyalar, ulkan qavmlar o'sha yerda o'tirib saboq bergan. O'sha meshitda. Burun kafil bo'lmagan bunday to'proqda saboq bergan. Mana Fatima onamizning laqab ismini Zahra deydi. Fatima Zahra deb olsa, Zahra degan ma'no gul degan ma'no bildiradi. Jamiatul Azhar islom o'rtog'i hozirgi butkul musulmonlarning o'sha Al-Azhar ustozlaridan butkul musulmon bo'lsa Al-Azhar ustozlaridan fatvo so'raydi. Fatvo beriladigan yer.
қаншама қазақтар, қаншама шетелдік студенттердің барлығы осы жерге келіп ілімдерін толықтырады. Алла Тағала бізге осы жерде көрсеткенге шүкірлік, мадақтар мен мақтаулар болсын. Мына Медина қаласындағындай зонтиктер тұр. Хусейн мешітіне шыға береді. Есігі кіретін. Мешітке кіреді дұға, мешітке кіреді дұға. Дұға дұқыл мәсджид. Аллахум ифтахли абуаба рахматик. Я Аллахым бізге рахметіңнің есіктерін аша көр. Мәсджидул Хусейн радиаллаху анху. Хусейн радиаллаху анху мешіті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам немересі Али радиаллаху анхуның және Фатима анамыздың баласы Хусейн радиаллаху анху осы жерде жатыр. Осы мешіттің ішінде. Шукран я. أحب أهل البيت إلي الحسن والحسين. أهل бейттің ішіндегі маған ең жақсы көретінім Хасан және Хусейн деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам имам Тирмизидің жеткен хадисте айтып кеткен. Және айта кететін, осы мешітте ең ежелгі алғашқы түп нұсқалы Құран Осман радиаллаху анхуның бұйрығымен жазылған Құран сақталған. يا أخي بكم ده؟ أنا يا أخي هذا ذئب. هذا ديب. ذئب والله. هذا ديب يا ديب. بكم؟ ده يعمل 1000 ونص. في تعالى في 2000 ونص؟ 1000 ونص. 1000 ونص. 1500 $100 примерно. بص في جلاس عربي في أرنب. الله أرنب. أرنوبة بيعزف. بكم ده؟ ده يعمل 400. 400 والله؟ والله. وده صقر. ده 400 جنيه. 8 مندي. صقر. صقر يعني. هذا بص. جميل والله. أنت أجمل بس كده. ده طلع يا ما شاء الله. وأيضا 400. لا مش عايز والله. شكرا. Жылтырлар мына Атырау базары ұзақ, үлкен базарлардың бірі. Бұл күндіз түні жұмыс жасайды. أنت صديقي. شاروخ. طماجات. بهنا وشفاء يا أخي. يا أخي بكم ده؟
150. 150 جزء الجنيه كان ب 20 تنقدي piramidlar, sfinkslar aytgan кезде egiz atab ketgan belgi. Duxiylar. Tamam, shukran ya akhi, shukran. Allah yashfik, Allah yashfik ya akhi. Shukran. Bazar. Tastar. Çöpler, taslar. Kiyimler. Yani bütün narsa tavuğat bulundu. Arasan şu uzunlukları qanday. O'zgaramiz da? Futbolistlarning kiyimlari. Muhammad Salah qo'ymajakda. Endi hit hozir. O'tgan olim bo'yicha hit Muhammad Salah futbolkalarini chaqirib qo'ygan. شكرا 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 هذا جرعه اهو بس بخلص حاجات يا جماعه. ايه لا تقلق. عم هذا الفيديو هجيبها لك انا بكره. طيب خوف من ما حكيتش عليا ليه؟ ما تنساش عليا بس هو اللي بيعمل. يلا يا باشا. معلش يا عم الحاج.